Sada sledi analiza uslovno rečeno slabijih protivnika, reprezentacije Australije, Kine i Venecuele. Pošto sam od ove tri reprezentacije gledao samo Kinu, krenuću sa njima. Tim Zmajeva uspeo je da sastavi najjači tim u prethodnih nekoliko godina. Sad ću reći imena koja su u rosteru, ali ne zamerite ako pogrešim neku u izgovoru, zaista ovo radim prvi put, a nije mi puno imena poznato, tako da će biti zanimljivo slušati. Pa hajde da krenemo. Playmakeri: Zhao Zhivei, Guo Ailun. Bekovi: Zhou Peng, Li Yan, Shui Ran. Krila: Din Yuanhuan, Zhao Jinhuan. Krilni centri: Shi Xianlian, Wang Zhelin, Zhao Qin i centri Zhao Qi i Li Muao. Ako sam nešto pogrešio, što je jako moguće, ispravite me. Uglavnom, kao najsvežije imena su momci sa ovogodišnjeg drafta Zhao Qi i Wang Zhelin, pikovani od strane Houston Rocketsa, odnosno Memphis Grizzliesa. I kao najveće ime definitivno Shi Xianlian, nekadašnji 6. pik na draftu koji je zbog povrede bio sprečen da nastavi karijeru u najjačoj ligi sveta. Trenutno traje obnova reprezentacije, tako da može se kaže da je ovo Kinezima ekipa za budućnost. Ima tu mnogo talentovanih momaka, ono što je bitno, velika većina, pa skoro svi, igraju u kineskoj ligi. To je upravo dobar posao Kineza što toliki novac ulažu u svoju ligu. Možda to sad deluje kao beznadežni pokušaj da povećaju na neki viši nivo, ali verujte mi, oni ništa ne rade danas za sutra i ako neko zna kako se pravilno posluje, to su oni. Ta liga će godinama izbacivati sve više igrača, a već sad imaju tu neku vrstu saradnje sa NBA igračima koji tamo dolaze da vrate svoju karijeru na neki pravi put, kao što je to recimo uradio Hassan Whiteside, koji je posle samo jedne godine u Kini vratio se u NBA ligu, nakon prve sezone dobio ugovor od 98 miliona. Doveli su selektora Gong Luminga, nekadašnjeg olimpijca ove zemlje, i tako žele da ustale jedan stil igre i razmišljanja. Idu u pravom smeru, trenutno je to skup talentovanih atletskih momaka koji se za sada prilagođavaju jedan na drugog. Imaju lep playbook, ali još uvijek nema te hemije na terenu da znaju gde se ko nalazi u svakom trenutku. Drugo, moraju da porade na masi, pošto bilo ko od težih igrača može lagano protiv njih. To je pre svega nedostatak u odbrani koja zaista jeste kritična. Forsiraju tu neku 1 na 1 odbranu bez previše pomaganja, što u njihovom slučaju kobno rešenje i razlog zašto tako lako pucaju. Iskreno ne vidim kako će nam oni predstavljati problem na olimpijskim igrama. Jedina začkoljica može biti taj njihov napad koji je, kao što sam već rekao, nije loš, znači ima dobrih akcija, ali dosta je spor što opet možemo lako da ispratimo. Protiv Sjedinjenih država imali su problem sa organizacijom zbog čvrste odbrane, što bi mi mogli donekle da iskopiramo. Pick and roll je kasnio svaki put i to je najveći problem. Na playu nemaju neke asistente, a često četvorke i petice pokušavaju da reše napade van linije za 3 poena. Inače, ono što im ide u korist jeste sjajna visina ekipe, gde su skoro svi preko 2 metra, ali ni mi nismo loši po tom pitanju, tako da cenim da ih i tu možemo lako zaustaviti. Nije nemoguće da njihov selektor ima neke akcije iznenađenja, ali opet ponavljam, ne vidim kako oni mogu nama da naškode. Naravno, to nikako ne znači da su za podcenjivanje. Inače, jako poštujem njihovu kulturu, pa ako sam negde preterivao sa njima, ne zamerite. Sad, dosta veća pretnja nam je silovita reprezentacija Australije. U strašnom sastavu nastupaće na predstojećim olimpijskim igrama. Na poziciji playmakera biće Patty Mills i Damian Martin, bekovi su Matthew Dellavedova, Kevin Lee i Chris Goldin. Na krilima Joe Ingles i Ryan Breckhoff, krilne centre će igrati Aaron Baines, Brock Motum i Cameron Bairstow. I na centrima će biti Andrew Bogut i David Anderson. Rekao sam ranije da nisam gledao njihove partije, tako da ću reći individualne kvalitete igrača i naše šanse u borbi sa njima. Jako je teško izdvojiti najboljeg igrača tima, ali može se reći da su okosnice, odnosno ta neka velika trojka, Patty Mills, Matthew Dellavedova i Andrew Bogut. Kada pogledate ta imena, odmah vam dolazi asocijacija da je reč o strašnim defanzivcima, ali problem se nalazi u napadu.
Istina je da Deli i Bogut defanzivno mogu da zature bukvalno svakog, ali bez preterivanja. Ali u napadu ne mogu mnogo. Deli šutira trojke, dok je najveća snaga Boguta u napadu možda ta neka screen igra, odnosno korisna za tim. Pat Mills je nešto drugačiji igrač. On pored dobre odbrane ima i jako lep kreativan napad. Ne bi za džabe toliko dugo bio kod Grega Popovića da nije tako. Takođe, pored toga što ima vrhunski prodor, ima i odličnu trojku, a toga se posebno treba paziti. Naravno, nisu oni cela ekipa. Radi se o jako dobrom uigranom timu. Pored Millsa na playu imaju jako iskusnog Martina koji apsolutno bez problema može menjati igrača Sparsa. Na krilima imaju dva jako dobra imena, Inglesa koji je malo više poznat evropskim poznavaocima košarke zbog sjajnih partija u Barsi, ali trenutno je igrač džezera u NBA ligi, što znači da se radi o sjajnom igraču. Tu je i Brekov, igrač Lokomotive Kuban, koji se odlično pokazao na Final Fouru Evrolige i uopšte u prethodnoj sezoni. Radi se o potentnom napadaču i jako solidnom defanzivcu koji će biti opasnost u kornerima i isprotrčavanja. I tu još jedan vredan pomena i pažnje jeste Aaron Baines, trenutno saigrač Bobija Marjanovića, odnosno igrač Detroit Pistonsa. Što se tiče šansi u duelu sa njima, istina je da imaju veća imena, ali pošto ime ne igra košarku, mislim da timska igra protiv njih može biti pravo rešenje. Najveći problem jeste probijanje njihove čvrste odbrane, ali dok mi budemo igrali odbranu trebamo paziti njihove šutere, odnosno trebamo igrati blisku odbranu sa njima. Sa ovim receptom vidim pobedu, ali nikako laku. Čak verujem da su oni ta četvrta ekipa koja može da prođe dalje. Imaju potencijal pa možda i za nešto više, vidjet ćemo. Što se Venecuele tiče, neću posvetiti puno vremena njima, pošto se radi o jako oslabljenom timu. Eto, ako imam neke dobre informacije, izostaće najbitniji igrači poput NBA igrača Vaskeza, ali bez obzira na sva otkazivanja ne treba ih podcenjivati. Istina je da su outsideri, ali tražit će makar jednu pobedu, što se može desiti i protiv nas ako se previše opustimo. Poznati su po toj nekoj želji za pobedom, kao, kako ja to kažem, po tom nekom ludilu, kao i Portorikanci, tako da će svakako biti naporno, ali da se ja pitam, promenio bih taktiku protiv njih. Odbrana čovjek na čoveka, a napad 1 na 1 i 2 na 2 u cilju odmaranja momaka za neke teže mečeve. Svakako da očekujem pobedu protiv njih, to se ne dovodi uopšte u pitanje. To je bilo to za danas. Od sutra krećem sa detaljnom analizom našeg tima, pa do narednog slušanja veliki pozdrav.